Ngal daw tayo amin kakabsat, may sama ng ngilo ka nung asunata ti paay ko kada kayo. Mapanta jay 7-6. Kaya sabi ko mata magustuhan nyo, hindi ko maliplipatan ngayon follow dahil yung page ko, Daniel's Music Square. Agyaman ako ni kakabsat. Inaldaw sikat mapanpanunot ko, manipud pa'y datat nagamam mo. Uray pa'y kasanot panangiyaw awan ko, sikalat at mata tagainip ko. Nagrigaten si kasasaan, takasken kadarsawa, yamjak meten mapawilan tuirik na. Ket idi ni manugutak asikaken siyak tayag sara, amuklat tanuan yat mapasama. Mapantajay sentensis, tanan namin tani aya, idatun ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantajay sentensis, taagpapastat ragsa, riknam kenday tuy rikna, isudat nagsaba. Ingga na kaano nga taama ilimenta, di ka na yun nagsinnarakta. Addan amak ko amangan wada makakita, ngem na lablabes meti iliw ko ken ka. Nagligaten ti kasasaan, takasken kadarsawa, yemjak meten mapawilan tuirik na. Ket idi ni manugutak asikaken siyak tayag sara, amuklat tanuan yat mapasama. Mapantajay sentensis, tanan namin tani aya, idatun ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantajay sentensis, taagpapastat ragsa, riknam kenday tuy rikna, isudat nagsaba. Mapantajay sentensis, tanan namin tani aya, idatun ko to'y puso, bagiken kararwa. Yaman ako rin, Kapsat.